mihim khat chu ahung pin ting le ama chu talent ne ya hung ping tha omin ahilo wai le ama chu ain sungmi anu apa mi hausa an hi ham ahilo le milen milal khat an hi je achu ama ho ain sungmi te zala chu khunung le milen milal khat wanoi mi het hung hi do omin ahi alang khana insung gen theita ahung pinga ama chu wanoi mi het khat hung hin ti ti koi mai agin cha lo ahi wanga ama chu ahin kho a agut chu na le aki ham bol na zala khununga wanoi mi het khat le milen milal khat hung hi do mi tampi om kit en ahi hi chu hola chun Indian cinema a superstar Dharmendra jong ama jong khat ahin ahi hello so pite ho tun in superstar Dharmendra ama hin khu chungchang athu sim hi tun in anangai khom kin hoi te ama hi ka het theding in Janivel 24 November 2025 chun alei sit hin khu anabeta ahi Dharmendra hi 8 December 1935 komin Punjab gam Nasrali khoa Ludhiana district nga anaping in ahi apa min chu ahi le kiwar krisan ahin ama hi government school khana headmaster ahi chule anu min chu satwan kor akitin ahi Dharmendra hi Punjab kama khoneu khana hung ping ahi in hi chulai phana chu amho kho jong chu tulai banga hi khanto na ti chu anom be lo lai hin hi je chun ama jong hi in sung nom sata hung ping khat ahi lo ki ta thlonen lalton kalan Ludhiana kiti mona government senior secondary school high school anasamin chujowin phagwara kiti achun metric anachai jin ahi ama hi Bollywood star dang ho bangin wan pha wan hoi ki wan jo lo chule school thupi kiti ho in anakai pon ahi Dharmendra hi kumsom na ko alhinin ain kote arranged marriage ana bor sawin hi cha chun Prakash Kaur kiti nu tain anaki cheng thonin ahi aban in 1958 komin Dharmendra in Filmfare talent contest kat analogy chun film lang panga zaw theidinga umta ji chun lunglen ta le keta sana len ta ni pumin Bombay to a Mumbai kiti mun khu anazon tan ahi hi chepe na chun ama hin sumlapai ki het pi mi imacha anei pon ahin la alung tup alun zona din film atho thena dinga gen theina ha sana tampi umjong la gut chuna nei ta pan ala ana zalin 1960 kuma chun film masapen atho theding dimunin ahom tan hi chikuma chun ama din film masapen dil bi tera hum bi tera kiti film chu ahin tho pan tan ahi ahin la hi chi film chu alungyal bangin ana hit zo pon ahi abanin hi chikum mama achun solar or sabnam anpak bandini kiti ho ahin tho akun chun ama injong atalan chu hoita ahin je do zinga ahi le amel hoina a acting ho chu head do le mu thejin ahum tan Dharmendra hi nature actor khada hi ahung kiti pantan ahi chule ama hi mimel hoi khat jong hin a acting boldan ho film atho dan ho akiman cha ho kona chun mi ngai sang khat ahung hin chubanin nunga ho injong angai sang hleuwin romantic hero tinjong amin boji uwin hi aban in 1966 kuma atho full or pathar kiti film chu a hit le jingin box office a sum alo do ahung tam le jing tan ahi le hi chi film ki release jan mama chun Dharmendra chu superstar khat ahung hido pantan ahi chole hi chi akuna hi Bollywood hi men kiti chu hung ping do a hi chi apana chu Dharmendra chu hi men hung kiti pana aitai Dharmendra in 1970 vela chun film phabep jong anabolin aban banin a hit pe in ahi hi cha a film thoga het the ho chu Mera Gaon Mera Desh Dharamville The Burning Train Hakumat ti ho hi ahi aban in 1975 kuma sole film ahin tho chu a hit le jengin India pumpi a hot ling leu jengin ahi hi chi film a hi Dharmendra in Viru kiti panmun ala in Amitabh Bachchan to nuizat ta le gorcha ki ngailu ta than film athona than akimun ahi chole hi chi sole film atho han amani akuna hi loi cha thu ai loi la gorcha thu ki sei teng le amani khu aki gel do jengin adia he dosti te hi chala khun tu chan ge ni pi lung lai atong khajingin ahi chole hi chi film a ki ngai pi basanti rula ki chem khu Hema Mali ahin khununga Dharmendra dinga aji ata ani channa hungpang ama hi ahi ipu pau Dharmendra hin jini anejin
Prakash Kaul le Hema Malihi ahi Prakash Kaul to hin 1954 kuma anaki chang thonin Chapa ni Sunidol le Bobby Dur chule Chanu ni Vijata le Ajita ani thane chule aban kin in 1980 kumin The Dream Girl of Bollywood tia ki he Hema Mali to akicheng ki thonin Chanu ni Isha Deol le Ahana ane ki thane Dharmendra le Dream Girl of Bollywood Hema Mali love story ingai nom ovale komena hin se utin thusim aban lang ting ole ina sei thei u hi e Dharmendra hin jini nei jong le ajite ni le acha te chu angai lu tum om sa pun mi pa khat a hi na din mun phate chan akivet tu min chule jalang hin khwa mi pha ngai lu na le khoto na nei mi a hi chu a tha so ngai pon a hi abanin Dharmendra in 1970 le 1980 vel dunga chun action film anatho in Dharam Bill The Burning Train Hakumat le adang dang ho abol jo chun cham khat chu akimu be ki tapon a hi hichipha sunga ama hi ibola filma hung ki modo lo hamitia hele ama hin hichipha sunga hin a family ho to phat ani khomin chuting le ama hin to dang aza za jong abolin farmhouse ho jong ani hin hicho chu abui pi na lama chu hichipha chom khat sunga hi filma hung ki modo lo hi tin aki sejin a hi chule aban in 2000 kumlanga chun Dharmendra hi character role a hi lo supporting role ho apan ahin la akimukin in a hi hichia supporting role ho akimun ho chu a hi le Metro Kitty 2007 a chu hin Johnny Gadar 2007 mama hin Jamla Pakla Divana 2011 kuma hung ki tho chu hin hicha hi achate to atho khom u a hi chuzovin akum kum somge la segi somge legit ho hi chun Rocky Orani ki prem kahani 2023 kuma ki bol aban ting le Teri Baton Mein Aisa Ujala Jija 2024 kuma ki bol ti ho ahin ti ho film ho ahin apan ahung ki mukit in ahi abana ga het theding in Dharmendra dinga alas film chu 21 ahin hichi film hi tu kum December le ki release dinga uma ahi Dharmendra hin film langkeu abor Halloween ama hi politician khat jong hung hi in ama hi 2004 to 2009 kumsunga chun 15 Lok Sabha of India Rajasthan Mona Bikaner constituency a BJP mina MP khat anahi in ahi chule abanin ama hin in one of Indian top civilian honor the Padma Bhushan award chu 2012 kumachun anasangkin in ahi Dharmendra in anasei khat nuizat umle lungset umta khat soft thana anasei khat chucheng chu ahi le kumse le award ke sang ding hamtin sweet ka ke huizin ahi Golden Jubilee jong achitan Silver Jubilee jong achitan imajo se ke chunga thungtan Bas Award nahi milati hi anaseje akiti e hicha athu se hin avet cha chu hi le Dharmendra hi ama hi alungel hi chamthet mi khada hi in chule imajo se hi hard work angai dan jong ase do na akimuthein a hi abanin superstar Dharmendra adam mole athi dan chu hi le October 2025 achun ipu Dharmendra chu hai khoplo a hilo le hai samna anei in Mumbai Bridge Gandhi Hospital admit anahin hicha hai khoplo anei ja hospital akijan achun all dom phana chun ama chu hospital ko na chun discharge ahung hitan ama inmuna chun ahung umtan ahi hitia inmuna omlai chun ama hi ata asa chu all in ahung kim su in Hetman Lovin 24 November 2025 ni khon alei se in kho anatha in eina dal hata win ahi 24 November 2025 ni kho chun India sunga mi pi in Dharmendra angai lu nawle ahom thonaw ophung win superstar Dharmendra tha do na din Juhu Mumbai Muna film star Amitabh Bachchan Salman Khan Amir Khan Sunny Deol Bobby Deol Isa ahana kiti hojong mithi longpum pumin thanakin anani pi uvin ahi chule Prime Minister Narendra Modi in an era has ended Dharmendra ji will be remembered forever tin lunghempina thuthat anabolin ahi chule President Draupadi Murmu in jong Dharmendra thithu chu alunghempina anaphung do in ahi ama thi chun India mi pi a million in angai lu now chule azana opewin Muntina offense ho in candle lighting a ball ovin chule ama geldo nin muntina a film thoho akithan so a ball ho henang function dunga apan la na ho
video clip ho anavelvin hiti chun mi pi in angai lu naw le ahom tho naw chu social media mun tampi azong anaphung do vin a hi Dharmendra hi Punjab muna khunyau cha akuna hung seilen a hin ama hi hiti hin khonungin mi pi het hung hin ti hi koi ma chan jong anagin cha lo hin hi jong le ama hin a hin khuwa gut chu na le tom ngai na kita na anei ji chun ama hi khonungin India mi pi te dia heartbeat of India hung hi the a hi tunia superstar Dharmendra thusima kuna jil do thei chu a hi le ama hin adam lai sungin sumla pai tampi lam do intin neilgo tampi izar ko henang chuting le min thana izat ne hena angai luding mi a million na umjong le ama in a bol khil kha chu ipi ham ti le adam lai sunga a thinung teng le hlagau hin khoding anakisim lo hi a hi aji chu I hel bangwa ama hi hindu ho a hin a thinung teng le hlagau hin kho khoila azu ding chu hewin ki ho in mihim khat azu na ding mun chu za saki bol thei pui hi jing jong le mihim khat chu ahin lai adam sunga achon dan akiman cha akuna chu khunung ahlagau hin khu ahi ding dol chu them khat modo thejin omin a hi Dharmendra in vanoi hauna min thana izat nei jong le ahlagau hin khu kisim man lowa ana thi banga thilowin I ho in hin khu hi kisim tu butin ihlagau hin khu hi hoi I thi nu teng le hoi la izu di hum ti hi bun tup sa I koi diu hi tu ni hi ji thusim ngai ho zo si ikitem nom pe no a hi damsel chi u hitin thusim awan ting le anakimutu kitau hite